قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الله أكبر لا واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين وبارك من ثواب أفندimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in temiz, latif, ravza-i mutahharalarına hediye eylediği şu anlarınıza haberdar ey ya Rabbi. Ya İlâl Âlemin, Ya Rabbil Âlemin, bu Kur'an Yasin-i Şerif, elde edilen sevap, ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam ile ve son peygamber levlâke lemmâ halaktul eflâk. Habibim sen olmasaydın ben bu alemleri yaratmazdım sözü muhatabı, başlarımızın tacı ve gönüllerimizin ilacı sevginin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin arasına gelip geçen bütün peygamberlerin de ruhlarına hediye eyledik sen vasıl eyle ya Rabbil Alemin. Olmayı, bütün olmayı, ümmet olmayı sen bizlere nasip eyle ya Rabbil Alemin. Ya Rabbil Alemin gençlerimizi her türlü şerlerinden muhafaza eyle ya Rabbi. Din için, vatan için, kendilerine, anne babalarına hayırlı nesiller eyle ya Rabbil Alemin. Amin. Ve selamun aleyhi ve sellem. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الله أكبر لا إله إلا الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bizim ikinci evlerimiz olan camiler gerçekten ne zaman ihya edildiği zaman
İnşallah bu ümmetin dirilişi tekrar ayağa kalkışımız olacak. Yani güzel günler hepimizi bekliyor. Allah-u Teala sizlere de sağlık ihsan eylesin. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Allah-u Teala kabul eylesin inşallah. Selamünaleyküm. Öncelikle hayırlı sabahlar diliyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından başlatılan Gençler Sabah Namazında Buluşuyor programı kapsamında bugün 25 Şubat 2018 tarihinde Türkiye'mizin 81 ilinde gençlerimizle sabah namazında buluştuk. Bizler de Bitlis gençliği olarak bugün Beşminare Camisi'ndeydik. Sabah namazımızı eda ettik. Tabii öncelikle şunu düşündük. Dedik ki sabah namazı uykudan daha hayırlıdır diyerek önümüzü kıbleye döndük ve gençlerimizle camimize geldik. Güzel bir atmosferde sabah namazımızı eda ettik. Sabah namazları programlarımızla gençlerimizi namaza teşvik etmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda her ayın son pazar günü bu programımızı gerçekleştiriyoruz. Tabii gençlerimiz de ilgiyle programımıza katılıyor. Programlarımızı gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Sabah namazımızdan sonra inşallah gençlerimizle kahvaltıda bir araya geleceğiz.